Vi ste u festivalskom šopu Motovuna i evo, nakon što smo jučer cijeli dan tu rintali, spremali, preslagivali majice, danas smo napokon otvorili ovaj predivan dućan kojeg smo evo uredili i tu smo sve posložili, tako da smo spremni za početak Motovuna. Evo, izvoli. Hvala ti. Bog. Prodaja ide odlično. Jedan film je već rasprodan. Tako da mi smo jako zadovoljni. Za prvi dan je super. Imamo čak 3 filma koji traju 3 sata u programu ove godine. Među njima bih izdvojila Pleme. To je također europski film kojem su svi protagonisti gluhonijemi, dakle gluhonijemi glumci glume gluhonijeme likove, bez ikakvog patroniziranja, bez ikakvog onog sažaljivog pristupa kakvog redatelji inače znaju imati prema manjinskim likovima. Ti likovi su odreda narkomani, silovatelji, prostitutke, ubojice. Film je užasno nasilan i da jednu potpuno novu perspektivu na jedan svijet koji postoji nekako mimo našeg radara. Još nisam sabrala dojmove s obzirom da je malo potresan. I dojmovi su poprilično šokantni. U lošem ili negativnom? Meni u pozitivnom smislu, jer se ne viđa svaki dan film koji te može šokirati u 120 minuta. Ovo idemo. Pušta platno pa. Bravo! Predrag će sada odvezati platno koje smo radi sigurnosnih mjera zavezali za gornju horizontalu, ne bi li pokušali napraviti otvaranje na napetom platnu. Ništa se dešava, čistimo, pretvorili smo se u kućanice. Aj, samo malo, evo stigne nova prognoza. Čini mi se da bi već za oko pola sata situacija se trebala smirivati. U najgorem slučaju barem će ova jaka kišurina prestati. Kao i svake godine prije svečane ceremonije otvorenja, ove godine ćemo otvoriti sa jednim genijalnim filmom Bad Hair. Ja možda znam i nešto o tome. Radimo jednu malu VIP zakusku za naše goste u suradnji sa ugostiteljima iz Istre. Fina vina, fini kozi sirevi se ovdje klopaju.
Podružili smo se sa svim gostima, sa svima koji su se odlučili ove godine popesti na brdo svih brda, brdo svih filmova, Motovom film festival. Eto. Ajmo ruke na sredinu, najbolje i najveselije što znamo. Najbolje i najveselije. Ljudi dragi, mi smo svašta lijepo pripremili za ovo otvaranje, međutim neke se stvari ne daju promijeniti, pa smo malo prilagodili ovu stvar. Da bi rastirali ove crne stvari gore, treba nam vaša pomoć. Vaša pomoć funkcionira tako da nam treba puno dobre energije i puno zajedničkog guranja da ovaj festival porinemo u more kako treba. Dakle, vaše fotografije, Twitter i Instagram, hashtag MFF17 i za koji trenutak one će se pojaviti na platnu. Treba i meni pomoć prijatelja Borisa Dežulovića, znate? Dobro večer. Dobrodošli u Kino Trg, jedino kino na kugli zemaljskoj u kojem ne samo da su mobiteli dozvoljeni, nego i društveno poželjni. Sa vaše strašne strane od tamo stiže nam predsjednik Josipović koji nas nije izdao unatoč okolnostima. Još malo. 4, 3, ovoga ne računamo. 2, 1 i bravo! Bravo! A sada, budući da smo zajedničkom energijom ne otvorili nego pokrenuli festival, treba nam neko od nas da ga otvori. Mi ćemo zatvoriti oči i reći ćemo malo iz sredine lijevo, odabiremo jednu osobu, malo iz sredine lijevo, imamo li takvoga ili takvu? A, koja od ove dvije sad? Dođite gore. Ovime proglašavamo 17. Motovun film festival otvoren. Bravo! Sad smo zaslužili jedan veliki plenić. Just singing in the rain, what a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain, dancing in the rain.